Talo falava, o si mai al whafonga o se whaopoponga o telefou mai Samoa mo le aso. O a whai unga whono ina le laulau a whono le lakpi Samoa, ia tu muli ese le manu Samoa taito fitu mai tupai, ai malanga nei au se tali e wha awa waialato ko le ninga. O wawa ai le pūlenga o le manu Samoa taito fitu, e le tūlanga saunga le mua tamata alo ma le pūlenga, mai nisi o whaafita auri o lo whea ngai mai la tau. O nisi o ia whaafita auli o le haafia ai o nisi o tamata alo le whaamai o le COVID-19 fruiva, ma le whaawa wina i mana ta alonga i lua i le vai o le ta amesanga le taito fitu i sepania. Whaatasi e la, ma le fitu vai asu wa whaisi umi, ono no whaita tono tupai. O le whaase ea nei la o le au taito fitu le atunu o ma le pūlenga i Australia. Ona o le tūlanga i le mawhai o na whaisa o mai i Samoa. Ono tuutuunga ma le tau sisia o aia i ngā le malo Samoa. Lea o lo tapoi whai ngā malanga le vāo Australia ma Samoa. Whatasi ai, ma le ono māsine tu inatu so o seise a fia le wha ma i o COVID-19 fruiva, e whato a mawhai o na toi whai mai le atunu. O atalia le pūlengo le au taito fitu, le tālo sanga i lato i to lima o tamata a alo mai atunu i whafo, ina ia toi whai i o lato a inga. O whaaftai e whai sui tei whono o le lakapi Samoa a whamasanga Riko tupai, le mamalo le atunu i Australia le wha awau peo le lato lango, ma le lofa tu la i e wha alia yaso taitasi, e le au ale atunu a o iai i Australia. Na whaaftai e fo e le whiunga whamasanga mātua o tina ma whanau o i lātou ia lo i le manu Samoa. E le nofu te talo ma le whaamatu watu o lātou tama whanau e whai masui o Samoa i ta alonga whaavao malo. O le aso na nafi nā loa i ai le whaamuta ina, o le tautua o le ofisa silo na tanga luenga o a onga ta alonga maanga nuu, a whamasanga Dr. Caroline Fuatai. E a fua mai le fese e ta ingo whaasila silanga o le toea e wa onga, e to tono le i tu lantalu o na mai a le saunuanga le fionga te mai taipa le mia, e toi fo i eisa moilo na tūlanga masani po le vaenga mua, na ofi e ma le toe te tala o moa onga i Samoa, mo le toea e ia i o whana wa onga nei tau sanga. Na whaalia Dr. Caroline, o le ese o pepa marika peneta, o le afuanga leo le seo le whaalinga nei tui nei lunga i tonu le i tu la. Peitai, o le teimi nei toi mawai le whaasila silanga mai le whionga te mai taipa le mia, mai ia mawai lo na wha mao ninga, mai ia toi whai e lava ma se whaasila silanga, e sui ei le whaasila silanga nei tui na mua i lunga. Sau no Dr. Caroline, o le aso valu le masina le neina toi wha au popo mai e ia le kāpeneta lana koni karate, lena mai ai a te sema, peitai o le ua whaamuta, ma ua whaasala wai le avanoa, e te tonu o le whaava yaso. Sau no Dr. Caroline, a tonu wa yaiso na sao mo le ao o ino alo ma whanau le atenu, a o tūlai mai le foe. Wa ia whaamalo si foe lana au whai ngā ruenga sao lato ngā lurue whaatasi, e na ia whaia le mea sili, ma wha awau pealo lato ngā lurue wha maoni. O toi sila nei le whionga le minista o le tanga luenga leo ma leo la toi fuata ina po le whalepui, e toi tu ese vaenga i e lua, e na ia ma oti o lato tiu te whai ma le whaatulanganga o lato ngā ruenga whaatino. E na ua fisiringia le whionga le whaipule o santu paitea, lau tawhi fio se lafi Brussels, o ia le sa ngafa mō mua ma tiu te tau ave o le matanga ruenga, e na ia whaalia ai o le aunga autu na tu ese le whainga ma lo tuai au nanga i e lua, e na ia tau lai le vaaya i lanto o tō fie ngā lulue le whalepui, e leu na ia leo le toe fuata ina, e toe whaafo i e le tangata o whaapeina i le toi fuanga le leia sa maasani e mua, a o le ia o atu i le whalepui. Sau no lau tawhi, o mawhauwhaunga ia na whaavai eiso lato whina ngalo e tu ese vaenga i e lua, i le tausanga e lua festival matolu, ma pasi ai le tūla whono e tu ese ai. Sau dolau tawhi o ia na ia a mataina le mata aupu le nei, ma le wha moe fo ai vai ngolo i tu tonu le whalepui. O le tu ese ngole pūlenga ma wha afuenga le whalepui mai ngā luenga wha leo, o se whainga lea na ngā i ele pūlenga whalepui, e ave i ele wha moe au wala ume si ti ai le vaenga o pangu tā.
Peitai o le tausanga lua whelua se folo, na toe tu whaatase au nanga e lua mtanga luenga o leo ma le vaenga o le whalipui i le mai ai le sola anga tele a pango taso soo ma wha ma vai ai ma le komisina o le whalipui le nā waitau sa i o mai le teimile nei. Whaalia manino e le fionga le minista o le whalipui ma leo whawalo le whau Harry Schuster wa amata na whaata oto fōwhanga i le teimile nei e toi tu ese ia matanga luenga e lua ona o le aunga lava lea e tasi e pe ona whaalia e le fionga lo tafi. O le sole aloa ia e le whaatautonga o nisi o sui minista lango fōua le kāpeneta e na ua mai a sona toe whetu na inga o ia to whinga e whaai unga le whontanga le kāpeneta le vai aso tenei. Mai whaato a wha manino mai e fo i lea sauninga whaapitoa sui minista o le a whaatauto e le portofono le kāpeneta. O tala fōwia mai Samoa, whaasoi foia.